Nanone reka twongere tubahe ikaze kuri mwebwe mwese mukomeza gukurikirana amakuru ku Inkuru Mpamo TV aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye bigize isi dutuyeho. Nge ndi Claude, ni Inkuru Mpamo TV, na makuru agiye kwibanda n'ubundi kwihangana rya Alliance Fleuve Congo ma 23 twirwaneho n'ingabo zishigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa muri iyi ntambara. Ubwo turavugamo n'ingabo z'u Burundi Wazalendo FDLR bari gufatanya n'igisirikare cya Congo. Ubu ngubu rero tugiye kurebera hamwe uko byifashe muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ingingo zikomeye tugiye kuganiraho n'ubundi ntaho ziraza zitaniye cyane n'imirwano, ariko nandi makuru agiye atandukanye. Muri Kivu y'Amajyepfo hongeye kugaragara ikindi kimenyetso cyerekana uburyo igisirikare cy'u Burundi gikomeje gutegura ibitero simusiga kiri guteganya kugaba muri Fizi cyane cyane Iminembwe. Iki kimenyetso noneho kuri inshuro cyagaragaye ni ikihe? Aya makuru ndaje nyakugezeho. Turanarebera hamwe aho iyi myiteguro y'igisirikare cy'u Burundi igeze ubu kugeza ubu bibafatanyije na FDLR na Wazalendo ndetse na FARDC muri gahunda yo kugaba ibitero ngo byo kwisubiza Minembwe. Iki kimenyetso ndaje nkikugezeho. Kugeza ubu ngubu nkuko mwakunze kubibona, haje kumenyekana andi makuru y'impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye akomeza kohereza ingabo muri Uvira, ndetse ubona ko n'ubutegetsi bwe bukomeza gutsimbarara ku kuba budashaka ko abarwanyi ba M23 bagenzura Uvira. Ubu ngubu noneho nyuma yaho ubutegetsi bw'abadede bwikanga yuko M23 ifashe Uvira ishobora guhungabanya umutekano mu gihugu cyabo cy'u Burundi, ni yihe mpamvu yindi ikomeye ituma Perezida Neva akomeza gutsimbarara no kongera ingabo hariya ngo zikumire M23 ntifate Uvira? Iyi mpamvu nayo yaje kumenyekana, ndaje nyikugezeho iteye gute kugeza ubu ngubu. Turarebera hamwe uko byifashe mu mujyi wa Uvira. Abanyamulenge ntago borohewe, batangiye kugirirwa nabi nyuma yo guhabwa ultimatum. Human Rights Watch igasohora itangazo cyangwa se igasohora raporo bakorera nk'ubuvugizi yerekana ko Wazalendo bari gushaka kugira nabi abanyamulenge, kandi aba Wazalendo bakorana na leta. Nyamara bigaragara ko wano Wazalendo ntago bari kumva cyangwa se ntago bashaka guhagarika iyo migambi mibisha yabo ku banyamulenge, kuko ubu hari ibikorwa bibi batangiye gukorera abanyamulenge. Turaje tubirebeho uko byifashe. Ku rundi ruhande tukiri muri Kivu y'Amajyepfo, abarwanyi benshi ba M23 bagaragaye muri Bukavu. Ese bari guturuka he? Ese intego yabo ni yihe? Ni urugamba se rukomeza hariya muri Kivu y'Amajyepfo zikaba ari za ramforo? Aya makuru nayo ndaje nyakugezeho, ariko turaza kugerebera hamwe nuko byifashe muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri Kivu y'Amajyaruguru rero igisirikare cya Congo na Wazalendo baremeza ko hari agace bambuye M23, na agace kari hafi ya Pinga. Aka gace rero ndaje nkakugezeho n'uburyo igisirikare cya Congo na Wazalendo na FDLR babashije kukisubiza abarwanyi ba M23 bakakavamo. Turaza kurebera hamwe nuko byifasha aho hafi ya za Pinga. Turebere hamwe mu yindi mirwano ikomeza kuvugwa muri secteria. Turebere hamwe indi mirwano iri kuvugwa muri Rukweti. Muri Rukweti rero abarwanyi ba M23 nubwo bivugwa ko batakaje agace kari hafi ya Pinga, bigaragara ko iyi Rukweti bashaka kuyifata. Ese harabura iki kugira bayifate? Kugeza ubu urugamba rwa Rukweti rugezehe? Ku rundi ruhande M23 gufata Rukweti bisobanuye iki kuri Pinga? Ibingibi nabyo ndaje mbikugezeho, nandi makuru agiye atandukanye akomeza kuvugwa muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo. Murumva ko aya makuru afite ahuriye rwose n'imirwano. Ku rundi ruhande rero reka dute twihuta cyane aya makuru tuyavuga mu buryo burambuye. Mbere yuko tujya mu yandi makuru yo muri Kivu y'Amajyaruguru, reka tubanze duhere mu y'Amajyepfo. Mbere yuko tujya kuri ya nkuru ya Perezida Neva, indi mpamvu ituma akomeza kohereza ingabo muri Congo yari yerekanye mbere yuko ngo adashaka ko abarwanyi ba M23 bafata umujyi wa Uvira, kuko ngo bashobora gutangira guhungabanya umutekano w'u Burundi. Aya makuru yo amaze igihe avugwa na Perezida Neva we yarabyivugiye. Nyamara hari indi mpamvu iri kugaragara yerekana impamvu Perezida Neva akomeza kongera ingabo hariya muri Uvira, cyane cyane mu mujyi, ndetse akomeza gutsimbarara avuga ko adashaka ko abarwanyi ba M23 natwirwanaho bafata uno mujyi wa Uvira kuko wegeranye n'igihugu cye. Reba rero indi mpamvu ikomeye. Amakuru ari kwerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye we ubwe ndetse n'ibindi bikomerezwa byo muri CNDD FDD, hano harimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo, bafite business mu mujyi wa Uvira, bashoye amafaranga mu mujyi wa Uvira,
bashoye amafaranga muri business zimwe zibarizwa mu mujyi wa Uvira. Ariko uburyo Perezida Neva n'aba bantu bo muri CNDD-FDD bikomerezwa bashoye muri Uvira amafaranga mu business ni mu buryo buri strategique bubafasha ikibazo cyangwa se bunabafasha mu gukemura kimwe mu bibazo biri i Burundi. Kimwe mu bibazo rero biri i Burundi ni ikibazo cya essence. Amakuru rero akerekana ko Burundi nyuma yo gufunga imipaka y'u Rwanda, inzira bari basigaranye ni za Tanzania, ariko bagasigarana n'izindi nzira zo muri Kongo. Ubu ngubu ari naho bari kurwanira cyane, badashaka gutakaza izo nzira harimo na Uvira. Hano amakuru avuga ko rero mu gukemura ikibazo cya petroli y'i Burundi cyangwa se ikibazo cya essence ikomeje kugaragara i Burundi, Perezida Neva mu hantu haturuka petroli yinjira i Burundi cyangwa se essence harimo naha muri Uvira, kuko hari n'igihe iva mu bindi bihugu ikaza igahitira hano muri Uvira noneho ikinjira i Burundi. Ibintu by'ibihombo usa naho umaze kubimenyera. Kuri wowe ngo abakozi bose ni kimwe, bose bakubarisha nabi. Ayaya, gute se kandi umuntu yakuvana ku isoko ngo kubera yuko utabasha kubara neza ibintu waranguye ngo bihuze n'ibyacurujwe hamwe n'amafaranga yavuyemo, unamenye ibisigaye muri stoke n'inyungu iri mu byamaze gucuruzwa. Uremeye uhebera urwaje kandi business yari yarakuvunye ukitangira kweri. Reka nkurangire Infinity Tech Solution. Injira muri iki kigo cy'ikoranabuhanga baguhe system igufasha mu bucuruzi bwawe. Wowe ufite restaurant, akabari, coffee shop, bistro, supermarket, warehouse cyangwa ubundi bucuruzi runaka, Infinity Tech Solution yavugusa umuti w'igihombo giturutse ku mibare. System ya Infinity Tech Solution iragufasha kubara inventory yawe yose, igufashe mu kwicururizamo nka POS, igufashe gutanga inyemezabwishyu. Mbega system uziko inakubarira ibyo usigaranye muri stock n'ibyacurujwe byose, ikagenda ikwereka imibare kandi ukayigendana muri telefone yawe. Hari na system baguhangitse mbere, ariko ubu ngubu ntabwo zishobora gukemura ikibazo ufite cyo kubara cyangwa kumenya stock yawe ukuntu ihagaze. Namwe mwashyizwe igorora wijijinganya, ibiciro byo ntibigukange, twegere gusa tuvugane. Kujyanye no kwishyura biroroshye, ntabwo tugorana. Ikiza nuko utangira kwishyura system yamaze kugera muri mudasobwa yawe cyangwa muri telefone yawe uri muyikoresha. Duhamagare kuri 0785 03 0772. Hano muri Uvira ubwo twavuga ko ari ahantu habiri, ku mupaka ubahuza na Kongo no ku mupaka ubahuza na Tanzania. Ariko noneho barakoresha cyane cyangwa se bamaze igihe bakoresha uyu mupaka ubahuza na Kongo harimo n'agace ka Uvira. Perezida Neva rero n'abandi bambari cyangwa se n'ibindi bikomerezwa mu cyaka CNDD, amakuru avuga ko bagize gutya babona icyo kibazo cya petroli cyangwa se essence iri i Burundi, kandi babona ko ahantu ituruka cyangwa se hamwe ituruka yinjira i Burundi ko yabashije kuboneka harimo n'iriya mipaka ibahuza na Kongo, cyane cyane mu mujyi wa Uvira. Amakuru aravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yashoye amafaranga menshi mu bikorwa by'ubucuruzi bwa za essence, cyo kimwe n'abitwa aba General Prime Niyongabo n'ibindi bikomerezwa bivugwa i Burundi. Ariko cyane cyane Perezida Evariste Ndayishimiye akaba ariho hafite washoyemo amafaranga menshi. Na amafaranga Perezida Neva rero yashoye mu bucuruzi bwa essence yabushoye aterera. Amakuru avuga ko zimwe muri station zibarizwa hariya mu mujyi wa Uvira ari za Perezida Evariste Ndayishimiye n'abandi barimo ba General Prime Niyongabo n'ibindi bikomerezwa. Station ubu ngubu za essence mu mujyi wa Uvira kugeza ubu harimo iza Perezida Neva n'izibikomerezwa mu ishyaka CNDD-FDD. Nuko rero babonye ko hariya haturuka essence yinjira i Burundi, baravuga ati rero buriya dushobora no kuhashira business y'ama essence cyangwa se tukahagura ama station, noneho tukajya dukora ibikorwa by'ubucuruzi bwa essence, ndetse izo station zikaza zinagira uruhare mu kohereza essence i Burundi mu buryo aba bayobozi bashobora kubyungukiramo. Ziva muri Uvira, mbere yuko ziva muri Uvira aho kugera zijyanywe n'abandi, ahubwo ayo mafaranga Neva yashoye muri Uvira muri ibyo bikorwa byo kugura essence n'ayo ma station, akaba aribo bafata iyo essence bakayinjiza mu gihugu cy'u Burundi. Ni muri urwo rwego rero Perezida Neva mu gukomeza kongera ingabo ku butaka bwa Kongo, cyane cyane akanira yongera ingabo muri Uvira, usibye kuba bikanga ku Burundi M23 ifashe Uvira ishobora gutera i Burundi, ariko hano muri Uvira harimo n'ibikorwa byinshi ubutegetsi bw'abadede bwashoyemo amafaranga, ibikorwa by'ubucuruzi harimo n'aya mastation y'ama essence. Amakuru aravuga ko hari n'ibindi bikorwa byinshi bashoyemo amafaranga mu mujyi wa Uvira
ni ibikorwa by'ubucuruzi. Usibye izi station za essence n'ubu bucuruzi bwa essence, amakuru yerekana ko hari n'ibindi nandi moko ya business bashoyemo amafaranga zikorerwa hari amura mu wa Uvira. Urumva rero impamvu Uburundi bukomeza gutsimbarara kuri Uvira, nibyo hari ikibazo cy'umutekano bikanga waturuka muri Uvira uji wabo mu gihe 23 yabihafashe, ariko hiyongeraho n'ikibazo kiri economique cyane cyane ku ma business ya President Neva n'abandi bantu bo mu ishyaka CNDD bashoye amafaranga cyangwa se bashoye amafaranga mu ma business akorera muri Uvira. Ariko andi makuru anavuga ko Uburundi bwibeshe bugatakaza Uvira bwahura n'ibibazo bikomeye, kuko ubu hari ibicuruzwa byinshi harimo n'izo essence zituruka muri Uvira zinjira i Burundi. M23 yafashe rero, sinzi niba itafunga imipaka ibino bicuruzwa nibiji Burundi. Murumva ko impamvu ni nyinshi. Aya makuru kandi aheruka no gutangazwa n'umwe mu badiplomate b'Ababiligi bakoraga mu gihugu cy'u Burundi, ariko Burundi bukaza kumwirukana. Uyu mudiplomate rero w'Umubirigi wakoraga i Burundi, igihugu cy'u Burundi cyaje kumwirukana kimuziza yuko yagiye ku Karubanda agatangaza avuga ko Uburundi cyangwa se igihugu cy'Ububirigi cyicuza impamvu cyashizeho imikoranire cyane n'igihugu cy'u Burundi cyangwa se n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kuko ngo basanze ari ubutegetsi budakora neza ku bigendanye n'iterambere n'ibindi bibazo biri kugaragara i Burundi by'ubukene na ekonomi. Ati basanze hari uburyo n'ubuyobozi bwa Neva bubigiramo uruhare, basanga rero ubutegetsi butari seriye. Ni nayo mpamvu rero uyu mudiplomate w'Umubirigi ubwo yagiye kuvuga ibyo ngibyo ari no mu Bubirigi, kandi abari i Burundi ahagarariye cyangwa se ari umwe mu badiplomate bahagarariye igihugu cy'Ububirigi Burundi, yaragiye rwose ashira hanze ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ati ubutegetsi bwabo nta kigenda, imiyoborere nta kigenda, n'ibindi byose, ubukungu bwasubiye hasi, abaturage ubuzima buragoye. Ati rwose buriya butegetsi bwa CNDD-FDD ni ikibazo. Aho ngaho rero ni naho yerekanye yuko bamwe mu bategetsi ba CNDD-FDD bafite na business hanze y'igihugu harimo no muri Uvira, avugamo nayo ma station ya ma essence. Ikintu Burundi bwamukoreye rero bwahise bumwirukana ku butaka bw'u Burundi. Ubu uyu mudiplomate w'Umubirigi nta kibarizwa ku butaka bw'u Burundi, kubera ibyo byose yahishuye n'aya makuru mbabwiye ndamukotinga kuko nibyo yagiye yerekana. Reka rero dute tuva kuri ikese dute twigira muri Kivu y'Amajyepfo. Nakubwiye yuko nako niho tukiri. Nakubwiye ko hongeye kugaragara ikindi kimenyetso cy'uko igisirikare cy'u Burundi gikomeje gutegura ibitero simusiga mu gace gatuwe cyane n'Abanyamulenge. Hano ni muri Fizi mu gace ka Minembwe. Maze iminsi nkubwira ko Abarundi Wazalendo na FDLR bamaze iminsi bikusanyiriza hafi y'agace ka Rugezi kugira ngo barebe ko bakongera kuhagaba ibitero nyuma yaho bari bahagabye ibindi bitero mu gihe cyashize. Ariko ibitero byose uko babigabye Rugezi bagatsindwa, ndetse na tentative zose zo gushaka gukuramo Rugezi n'utundi duce kugira babone uko bagera Minembwe muri centre ngo bahirukane twirwaneho no mu 23 byarananiranye. Abarundi rero bakomeje na FDLR na Wazalendo hafi ya za Rugezi n'akandi gace kitwa za Mikenke, n'aya makuru nayakugejejeho, gukora kwikusanya kugira barebe ko bakongera kugerageza kugaba ibitero bigamije kubageza muri centre ya Minembwe, nubwo mbona bimeze nka mission impossible kubera imbaraga abarwanyi batwirwaneho na mu 23 bahashize. Ibi bitero rero biri gutegurwa ku ngabo zo ku butaka, ariko hagaragaye ikindi kimenyetso gishimangira uburyo igisirikare cy'u Burundi Wazalendo, FDLR cyane cyane na FARDC bakomeje gutegura urugamba. Nanone ubwo bari gutegura ibindi bitero simusiga bigomba kugabwa Minembwe. Nta gihindutse Minembwe mushobora kumva habereye isibaniro. Ibitero bikomeye by'Abarundi FARDC Wazalendo na FDLR biri gutegurwa. Nababwiye abasirikare bari gutegurwa hafi ya Rugezi na za Mikenke. Ariko amakuru ari kwerekana ikindi kimenyetso. Ikindi kimenyetso nuko indi drone yongeye kugaragara mu kirere cya Minembwe ku munsi w'ejo. Iyi drone rero nta nubwo yaje irasa, oya, kuki itazirasa ntago yarije kugaba igitero cyo kurasa amabombe cyangwa gusenya position. Amakuru avuga ko iyi drone nubundi yari turutse mu gihugu cy'u Burundi, yagaragaye mu kirere cya Minembwe, yarije gukurura amakuru y'ubutasi kugira ngo iyajyane ajye kumazwa ikirere. Na makuru y'ubutasi izi drone ziri koherezwa ziturutse i Burundi ngajye mu kirere cya Fizi cyane cyane Minembwe, bamenye position zatwirwaneho nayo mu 23 aho ziherereye, bamenye muvuma zabo, bamenye uduce bafitemo imbaraga nyinshi hari Minembwe, ndetse nuko barinze kare agace ka Minembwe. Noneho bizabafashe kugaba igitero bafite amakuru yuzuye. Iburyo habarimo no kumenya n'umubare w'abarwanyi bari hari muri biriya bice, kandi drone igibikora. Ese intwaro bafite zingana iki? Ubushobozi bw'intwaro zabo zingana gute? Umubare w'abarwanyi babo nunganute? Kuko Abarundi
bo baravuga ko M23 yari yarageze muri Fizi, ariko muri iyi minsi yongereye abandi barwanyi, kandi aya makuru nayo yakugejejeho. Bashaka kumenya rero ngo ni umubare imbaraga za M23 natwe irwanaho muri iki gihe muri Fizi, cyane cyane muri centre muri Minembwe, zimajije kugera ku kiye kigero. Intwaro bazanye shasha zindi zivugwa ngo zageze Minembwe, zo nizo mu buhe bwo kurumva ko bashaka gutestinga imbaraga cyangwa se bamenye effective n'intwaro, ariko banamenye position naho bafunze defense, ndavuga abarwanyi bayo 23 natwe irwaneho. Ariko ibi byose ni ugukusanya amakuru agamije kugira ngo aya makuru bazayifashishe baze kugaba ibitero noneho simusiga, dore ko bari kubitegura nk'uko nabikubwiye. Ariko bari kubitegura kuko mu minsi yashize bari bakubiswe inshuro bahafushiriza n'abasirikare benshi n'umureti na koloneli aya makuru yakugejejeho. Ariko ngo bari gutegura ibitero simusiga, bagomba kubanza gukusanya aya makuru. Rero ni muri uru rwego rero drone yagaragaye ku munsi w'ejo nanone mu kirere cya Minembwe itarasa, ariko amakuru akavuga ko yari iri gukurura amakuru, yari iri gushaka amakuru y'ubutasi bigamije gukomeza gutegura ibyo bitero. Abanyamurenge rero muri biriya bice, hari umunyamurenge uhatuye niwe wahoze abimbwira, tuganira ku rubuga rwa WhatsApp, ari kumbwira ati rwose ubu dusigaye tubona drone tugahahamuka tukihisha tukajya mu mazu bamwe mu bihuru. Ngira ngo n'aya makuru niho nayakuye mu baturage b'Iminembwe yuko ejo hari drone yagaragaye mu kirere cya Minembwe, ndetse biteza igikuba, abaturage bagira ubwoba b'abanyamurenge. Ariko twaje gukurura dusanga nta kindi cyari iyi drone yari igamije, ni ya makuru y'ubutasi mu bitero bikomeye biri kugabwa cyangwa se biri gutegurwa kugabwa muri Fizi ahariya Iminembwe n'igisirikare cy'u Burundi Wazalendo FDLR na FARDC. Ese baraza kubishobora? Nujya kureba rero ukitegereza, M23 isanzwe izwiho kugira intwaro na systeme zishobora guhanura drone, ariko muri iyi minsi bari kwirinda guhanura drone iyo ari yo yose ya FARDC cyangwa iy'abarundi yoherejwe muri biriya bice. Kuki M23 ifite ubushobozi bwo guhanura izi drone yakunze no kubyerekana, ariko ikaba idashaka guhanura zino drone ziri kuza za Rugezi, ziri kuza mu za Minembwe n'ahandi? Ningi yarajejo ikora ibyo ishaka, barayireka irigendera. Kuki zo batazihanura? Hari icyo M23 natwirwaneho bategereje. Ubwo reka tukireke turebe, tuzaba tureba umucamanza wo kuri ni igihe. Tunyarukiye muri Bukavu, ubwo tugiye kujya muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri Bukavu rero ku munsi w'ejo hagaragaye ngo amakamyo menshi azanye abasirikare benshi ba M23 muri uyu mujyi wa Bukavu. Ariko ngo ntago bagiye kuguma muri uyu mujyi wa Bukavu, kuko uyu mujyi woherejwemo n'abapolisi, aracyarimo n'abandi basirikare bato, dore ko abo bapolisi bashaka kubagura bakaba benshi, akaba aribo bazajya barinda umutekano mu mijyi irimo nka Goma na Bukavu. Ariko hari abasirikare bamwe ba M23 bari muri Bukavu, bamwe barahavuye bajyanwa mu bindi bice ubona ko byegeranye n'imirongo y'urugamba, hariya za Kamanyola, za Katogota, za Kaziba, hariya muri o plateau ya Uvira hafi ya za Rurambo, cyangwa se n'abandi bapenetreye bakamanuka muri Fizi gukomeza kongera imbaraga natwirwaneho. Ariko amakuru aravuga ko ku munsi w'ejo hagaragaye amakamyo menshi y'abarwanyi ba M23 mu mujyi wa Bukavu. Amakuru akavuga ko kandi nabo batagiye kwicara muri Bukavu, ahubwo barushaho kongererwa muri position z'abarwanyi ba M23 natwirwaneho zegereye imirongo y'urugamba. Ubwo n'ubundi ni za plateau ya Uvira hafi ya za Rurambo nepfuye muri Fizi, niko gahunda iteye. Aya makuru rero muri Kivu y'Amajyepfo ndumva tuya, ariko nibagiwe ya kesi y'Abanyamurenge. Ubwo ndi kugira ngo duce tugira rimwe muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aravuga ko rero Abanyamurenge batangiye kwibasirwa, ngira ngo Wazalendo bari babahaye ultimatum yo kumara iminsi 10 bakaba bavuye muri Uvira, bitagenda gutyo bakicwa. Gusa ku munsi w'ejo tariki 15 nabonye Human Rights Watch isohora raporo ivuga ko hari umugambi mubisha wo kwica Abanyamurenge bikozwe na Wazalendo bashigikiwe na leta. Ni nk'impuruza Human Rights Watch yari iri gutanga aya makuru yakugejejeho. Ariko Wazalendo bigaragara ko batumva, bibasira cyane Abanyamurenge, ahubwo banagambiriye kubagirira nabi. Amakuru aravuga ko bamwe mu Banyamurenge batangiye kugirirwa nabi, bari gushirwa kuri moto bakajyana ahantu hatazwi. Bivugwa ko hari n'abamajije kuburirwa irengero. Niba ibaza umunyamurenge uburirwa irengero ari mu maboko y'umuzalendo, umunyamurenge waburiwe irengero ari mu maboko y'umuzamurendo biba bigoye cyane. Ubwo rero amakuru avuga ko bamwe bari gufatwa bagashirwa ku mamoto bakajyana ahantu hatazwi bakaburirwa irengero, ndetse bamwe bakabanza kwamburwa ubusa. Ubwo rero twavuga yuko ikintu cyo kwibasira aba baturage b'Abanyamurenge ubu ngubu kimeze cyangwa se gisa nkaho cyatangiye. Reka dute tunyarukira cyane twihuta muri Kivu y'Amajyaruguru, ubwo Kivu y'Amajyepfo tukaba tuyivuyemo. Reka dute dubanza guhera kuri iyi nkuru, aho igisirikare cya Kongo na Wazalendo bari kuvuga ko
hari agace bambuye M23 bisobanuye ko hari agace M23 yaba yatakaje. Aka gace rero nakahe? Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Wazalendo bari kuvuga yuko cyangwa se igisirikare cya Kongo na Wazalendo bakorera muri territoire ya Walikale bari kuvuga ko ejo tariki 15 mu mirwano ikomeye cyane yabanje kubahanganisha n'abarwanyi ba M23 mu gace ka Katobi. Aka gace ka Katobi rero kakaba gaherereye ni icyaro cya Katobi giherereye muri lokalite ya Banakindi muri groupement ya Kisimba aho muri territoire ya Walikale. Icyaro cya Katobi giherereye muri groupement ya Banakindi, groupement ya Kisimba, territoire ya Walikale. Hari kubera imirwano ikomeye hagati ya FARDC Wazalendo barimo na FARDC iri kumwe na Wazalendo na FDLR bahanganye na M23. Amakuru akavuga ko iyi coalition ya FARDC irimo Wazalendo na FDLR aribo bagabye ibitero bikomeye ku birindiro bya M23 biri ahitwa Katobi. Katobi rero ni agace abarwanyi ba M23 baheruka gufata, ngira ngo hagiye gushira nk'ukwezi, ariko mu byumweru bitatu bishize bari kuhongera imbaraga z'abarwanyi n'intwaro. Ariko amakuru aravuga ko ibitero bikomeye bya Wazalendo, FARDC ndetse na FDLR byari biri byagabwe hano Katobi muri lokalite ya Banakindi, groupement ya Kasimba, territoire ya Walikale, byaje kurangira igisirikare cya Kongo Wazalendo na FDLR bahirukanye abarwanyi ba M23 basubira inyuma. Ubu ngubu amakuru kuva tukiri muri studio aravuga ko FARDC Wazalendo na FDLR aribo bari kugenzura aka gace ka Katobi, bivuge ngo bakambuye M23 kuko niyo yari karimo. Gusa kugeza ubu ntacyo M23 irabitangaza, usibye ko nabonye itagingunda kubivugaho. Ariko FARDC na Wazalendo baravuga ko aka gace ubu bari kukagenzura nyuma yo kukirukanamo M23. Twagerageje rero kubaza imboni zacu, tugira ibibazo bya communication, ntago kugira ziduha makuru ya nyayo, ariko kugeza ubu ntiturayabona. Ni nayo mpamvu rero turi kwerekana ibyo FARDC yavuze yuko aka gace yakisubije ka Katobi na Wazalendo muri lokalite ya Banakindi, groupement ya Kasimba. Amakuru rero nkuko bivugwa na FARDC na Wazalendo ngo nyuma yaho birukanye M23 muri aka gace ka Katobi muri lokalite ya Banakindi, groupement ya Kisimba muri Walikale, abarwanyi ba M23 icyo bakoze ngo bahise bakora icyo bita repri, baragenda basubira ahitwa Mpeti. Mpeti rero ni agace kari mu birometero bitari hejuru ya 10, bitari munsi ya 18 ujya muri Pinga. Aka gace ka Katobi kandi nako kambuwe M23, amakuru aravuga ko nubundi nako gasanzwe kegeranye na Pinga. Nubwo bimeze gutya ariko imboni zacu tukaba twazibuze kugira zitubwire koko niba ariko bimeze, kuko na Alliance Fleuve Congo nta kirabitangazaho. Hari uburyo babarwanyi bajya bagira gutya bakikura mu gace mu buryo buri strategique kugira babone uko bagera ku ntego zo gufata utundi duce. Kuziye mpamvu aka gace kegeranye na Pinga, kandi amakuru aravuga ko abarwanyi ba M23 basa nk'abari kugota Pinga, bamajije no kugera mu marembo yayo, ntibaragera muri centre, ariko bari mu marembo ya Pinga bashaka no gukomeza kuyigota. Birashoboka rero ko aka gace ka Katobi kegeranye na Pinga aba barwanyi bashobora kuba bakikuyemo kugira ngo bakomeze banoze umugambi wo kugota Pinga, bazanayifate neza no gushuka FARDC na Wazalendo na FDLR yuko bahavuye baze bahirunde nyamara ari umutego. Ibyo nabyo birashoboka, niyo makuru turi gushakisha rero ku mboni zacu. Ntago twabashije kubona communication, ariko FARDC na Wazalendo barigamba ko bakisubije. Ku rundi ruhande abarwanyi ba M23 bagiye gufata cyangwa se bari hafi kwisubiza cyangwa se bari hafi gufata agace ka Rukweti. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 bafashe uduce tugera kuri 2 muri sheferi ya Bashari Mukoto. Utu duce turimo agace Kandurumu. Agace Kandurumu bagafashe ku munsi w'ejo, nakandi nibuka neza no duce 2 bafashe. Ubu ngubu abarwanyi nyuma yo gufata utu duce 2 turimo Ngurumu, ubu barabarizwa mu birometero bigera kuri 7 kugira babashe kwinjira muri centre ya Rukweti. Amakuru avuga ko rero muri Rukweti yakomeje kuvugwa imirwano ejo yari irimo, ndetse aba barwanyi bakaba babura ibirometero 7 gusa kugira binjire muri centre ya Rukweti. Bigaragara ko bashaka gufata na Rukweti bagafata centre, kandi urumva niba bageze mu birometero 7 biragoye cyane kugira ngo Wazalendo na FDLR babahagarike. Barabura ibirometero 7 mu gihe M23 rero yabifashe centre ya Rukweti, igafata kano gace ka Rukweti kakagenzura mu buryo bwa nyabwo. Byazagora cyane abasirikare ba FARDC bari muri Pinga, kuko
izi nzira ziva Pinga zijya na Rukweti ni hamwe FARDC yakoreshaga mu kunyuza intwaro ikoresheje ibimodoka byayo birimo n'ibifaru. Ibifaru hari inzira zikoresha aho ngaho n'izindi modoka. Ubwo rero M23 nifata Rukweti ntago bazabona uko bahungisha ibifaru, ntibazabona uko za modoka zabo zizana minisio zizizana. Ubwo bari muri Pinga bazashaka izindi nzira, niko bihagaze. Wazalendo kandi kugeza ubu bigaragara Wazalendo, FARDC na FDL bigaragaza ko hari utundi duce bashaka kwisubiza hano. Ababarwanyi ba M23 bamaze iminsi bafata muri utu duce. Ababarwanyi baheruka gufata tugera ku 8 badufashe mu cyumweru gishize. Ikindi kitari iki cyumweru tuvuyemo, ahubwo ikindi cyakibanjirije harimo agace ka Showa bafashe. Ubu ngubu rero Wazalendo na FDL baraye bakagabyeho ibitero bikomeye aka gace ka Showa kugira barebe ko bakisubiza, ariko birangira bahasanze imbaraga zikomeye z'abarwanyi ba M23 barakubitwa basubizwa inyuma. Ubu ni M23 ikigenzura aka gace ka Showa. Andi makuru rero twavuga, M23 yavuze kuri babasirikare ba FARDC Wazalendo bafatiwe mu mujyi wa Goma, ariko bakaza kujya gutorezwa Rumangabo. Mwari ababonye ejo bundi bapasinga bahinduka abarwanyi ba M23. Kinshasa ikerekana yuko ngo aba bafashwe ku ngufu kandi bakeneye, ariko ku rundi ruhande M23 yavuze ko aba basirikare itabafashe ku ngufu ngo kugira baze muri M23 ngo n'ubushake bwabo kandi babikoze babikunze. Icyo yakoze nujya kureba ku rundi ruhande urasanga bafatiwe mu mujyi wa Goma, bafatwa nk'imfungwa z'intambara bari kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. M23 bapakiza amakamyo ibajyana Rumangabo. Ubu bagiye kumara y'amezi 8 batozwa, barapasinze. Ndetse na mbere yuko bajyayo amakuru avuga ko bahawe amadolari 400 yo kugira ngo boherereza abagore n'imiryango yabo, kugira ngo noneho bazajye mu ikosi imiryango yabo nta kibazo ifite. Abikinshasa ati rero mwabafashe ku ngufu nyuma yo kubona ukuntu bapasinze ejo bundi ku bwinshi, bakavuga ati ko tubona aba barwanyi bakomeza kongera imbaraga n'izari zacu zisenyukira muri bo. Ubwo niba abasirikare ba FARDC na Wazalendo bahoze barwana ku ruhande rwa leta, ariko ubu bakaba bari muri M23 n'izacu ubwacu zikaba ziri gusenyukira muri bo. Reka twerekane ko bafashwe ku ngufu kandi nabo tubashire muri ngo mubo dukeneye muri kwa guhererekanya imfungo. M23 ntago rwose byakunda ababizanye ku bushake, ariko nujya kureba bafashwe nk'imfungwa z'intambara mu mujyi wa Goma bajyanwa ku ikosa. Ubuse twabyita ko ari ku bushake, twabibyita iki? Ibi ngibi nabyo wenda namwe muri comment muragira icyo mubitubwiraho. Reka makuru tuyasoreze hano, ayandi turi buze kubona turaza kuyabagezaho nijoro, mu masaha y'ikigoroba ya nijoro. Ngira ngo harandi makuru turi bubagezeho ya update igihe cyose turi buze kubonera amasaha ya Claude Nkurumpamo TV. Mukore subscribe mudufashe kwaguka, mukoreshe ibiganiro musangiza abandi, mukore like. Kubashaka kandi kudutera inkunga nimero ni 0783824585 kugira turusheho kwagura ibikorwa byacu. Kandi abashaka rwose ibisubizo by'ikoranabuhanga muri company zabo cyangwa mu bucuruzi bwabo, company cyangwa se icyo bita Infinix Tech Solution iguha software ikomeye cyane iri powerful. Software rero iragufasha iki? Wowe ushobora kuba ufite business ngari zagutse, ushobora kuba ufite uruganda, ushobora kuba ufite hotel, ushobora kuba ufite resto bar, ariko nyamara warashoye amafaranga yawe kandi business yawe igenda, produce zawe na service bigurwa, ariko ugasanga uri guhomba. Buriya rero ushobora kuba uhomba kuko abashinzwe management yo business yawe bashobora kuba banyereza amafaranga, noneho ntubone ayo wagakwiye kunguka nkuko wagakwiye kuyunguka, kuko barakwiba. Icyambere bararegistaringa mu mpapuro, bararegistaringa mu makayi. Aho ngo bafite uko bashobora kukwiba kandi amakuru ku mpapuro no mu makayi atakara mu buryo bworoshye. Bityo rero niba udashaka ko wibwa muri business yawe, ntiwibwe, transaction zose uzikurikiranira hafi, biragusaba kwegera Infinity Tech Solution. Infinity Tech Solution rero rwose yagiye ikemura ibibazo nk'ibyo ngibyo mu makampani agiye atandukanye. Nawe ni ufite ibibazo by'ibihombo uterwa na management mbi, transaction barazikoze ntago bazirikodinze, amafaranga bayashize mu mufuka, muri stock hasigayemo iki, ese twaranguye ibingana iki, hasigayemo ibiki, twacuruje ibingana iki, ubundi amafaranga ibyacurujwe birahura n'amafaranga yabonetse, produit cyangwa service zacurujwe zirahura n'amafaranga dufite. Hano twabonye ko rwose hari n'aba manager bayanyereza cyangwa n'abakozi bakayanyereza, ugashida kuri guhomba. Biragusaba rero kwegera Infinity Tech Solution
kugira iguhe software iri powerful uzajya ugenzura uko business zawe ziri kugenda, uko abantu abakozi bari gucuruza, uko amafaranga ari kwinjira, uko stock bari gushiramo, uko stock ziri gushiramo ibintu, n'indi management yose igendanye na transaction zose z'amafaranga zikorerwa imbere muri company yawe, ushobora no kubigenzura wibereye mu rugo. Urumva ko rero urasaba kwegera Infinity Tech Solution kugira ngo iguhe iyo software inagufashe kuyinstallinga muri company yawe, ubundi utane n'ibihombo. Ubwo rero kugira bikunde ugomba kuduhamagara n'ubundi kuri 0783824586 tukakurangira Infinity Tech Solution, ubundi hehe n'ibihombo. Uwiteka akomeze kubaha umugisha.